What's up guys? This is the Street Funny Challenge. Challenge nshasha ku bafana b'amakipe aho tukubaza ibibazo wabisubiza neza tukaguhemba. Ya rero ndi muri uyu muhanda negereje ko hari umuntu watambuka tukareba ko yabasha gutsindira impano twateguye n'amafaranga. Hano turi gutanga imvura y'amafaranga. Ya umuhanda uri kwera n'abantu barimo bari hehe. Ya gusura hanyura wese turahita tumubaza nitugira amahirwe tugasanga afana Barcelona cyangwa Real cyangwa afana football amakipe bazo turamaze kabisubiza. Ya turamuha ibihembo. Bro meze bitese meze utese makuru ya bagenda ya birimo biragenda. Ya nge banyita Sweet Funny Challenge. Ya tugira challenge tubaza ibibazo wabishobora tukaguha amafaranga. Uri tayari? tayari nta kibazo pe. Enda kubaza utubazo dukeya. Wambaza nari. Ya ukunda siporo? Siporo ndayikunda cyane, ndi umusportif. Uri n'umufana? Ndafana cyane. Ufana yahe makipe? Mu Rwanda mfana APR. Espagne mfana Real Madrid. Uri umufana wa Real Madrid kabisa. Ya rero bro, kuba byo byonyine wemeye gukorana natwe tugiye kuguha impano. Nyuma y'iyo mpano turaza kukubaza akantu, turaza kugusaba akantu ntugashobora. Yego. Turaguha inoti ya 5. Uri tayari kuyakorera? Ngo mu bitanu ndayakorera cyane ndanayatsinde. Ayo nayariye pe. Aya bayariye? Nayariye cyane. Dore ngaye itagira ngo ni scam. Oya nayo nayafata. Yakoreho nimburi tayari yakoreho. Ariko wenda niba naza kuyatsindira nta kibazo. Okay nta kibazo. Okay ngakira impano. Reka mpite nayifungurira imbere ya kamera kugira ngo yereka abafana. Yereka bro. Mani wankora bro. Mano sira wayaje. Kandi nkubwiye ko ngiye fana Real Madrid bro. Ariko nago wasubize nyine ariko nago ninzi ko ndahura n'umuntu fana Real Madrid. Ariko nago wasubize inyuma yaje. Ntabwo biba ingisi nayambara rwose niyo wamfatira icyuma hano. Niyo wamfatira icyuma hano ngenda kurahiye rwose ndakubwira ko iyi jezi sinayambara nge mbibabwire n'abantu wenda baba nanze ko uyu muhanda nitambukiraga. Iyi jezi sinayambara ngenda. Bwa mbere duhuye bro impano yanjura yanze. Akiri ibyawe rwose. Ubwo na 5 urabyanze se? Oya nta amafaranga nafata. Oya rwose nizere ko nta n'umuntu uri kumfata video. Iyi jezi sinayambara rwose kandi ikomereze. Ahubwo wakoze bro 5 urabyanze se? Wapi rwose ibyo 5 never. Nkuko mubibona rero challenge nukigenze umufana wa mbere aratsinzwe arananiwe. Reka tuze guhura ku mufana wa kabiri turebe karaza gutsinda iyi challenge. Ya ciao ciao.